see any Nkomo me to me baby nyame adom a 17th and 2 weeks that brain here on kransa that's nketo ani odifo pagya na judge de na konkransa adehia mo yan kransa marimu yechia ho awie judge o matini ai life wo o mutam chuku ba mo yan kransa atebu amanten tachiman fakwasi kentampo no ne nkrotuo nyina echia ho awie yeba ne mema so te ho ntwen na yebeto Nkomo no the question judge case number 1 doka sidako abuya kwa akuropon waye complainant accuse Ransford amomensa tabre kumase call all day in court alla walai piao Mami doki ade ubotena Sompa FM me pachao me wa Bible me wa Qur'ani me nani ni si na we ni yi na me wo bodu ya apede yo eni no krebe adwuma wo de semu nsuro hwe titi wuro ma afo akokodurufo Fanseni fani page akosoro ba dokase eya me dokase daako mi kura me some Bible tamen some Bible sa samu ameke sa sama ameke nukure trodo kontomponim onyame boame all day in court mama awie adawroma awie de boko mene ba ma bi na wo ho e momonya me ho ade aduro bi aba yo mene na wo miensa de tosum yenu no yenyina ye tie de me fa tete emu a te kodro abusuafo no mo so ba ma mene na wo ba ko ye be wo mienu de eni kwansa mpapa mu ba na ja mo kan ya nanti ase ye adwuma me ma wo so bia ye be ye so edo ye de se kan ka me Sibam I onya hu isa what time so ye de sekan ya ka cho se bia boaboa ho no e bra na fahama odin tokwa be o sa kwapem time I de sekan ne betwa na de atwa akra na se obeba fi no so ye boachi bidin oba hospital bia be hu se hu ni ska o ba be fa wayi wa be fi de sa na ya de to so mi ensan ba ketwe nyina mu aye nkoyie ni nyina so mo fantoma gunshem ya fi mu ko moto ya mode ya sere hele ni abem ni edi wom ba ko anyo ho ade mienu ya tete ni etete ho na miensa so bae to aso e wa ba doke miensa bae nti miensa no kra ba se nya ntokwa na nyinsa no na minim se nyinsa ho na ntokwa ni tukotwai ti me bla bebie ba wo bebie ye wo no ano ya no se maame se ba ma bebie mde ko fa nam na me sha ase na nam yi course ti sata na utwika wo swami to Dr. Mensa micro to Dr. Mensa na me friend he say adwuma na ekoso ti sa na be ye de a ti se ne wo ba betena me nche na anadwo ba je nkura no kofi na me ye adwuma de boa kakra na ase watena o se sa ne menyina na asa ba dan na me betena ni etete wa fetete wa na ekwaje aban bosia me no susu ho na me ye se na sa de a se kopa aban bosia ekoto fridge em se nam no nyama fridge ansa menya ba bi mfa nhye me chini saa me ba beda na 1 2 bu aso ato tinna saa de nam no kana wote ase na se na saa de me ko mi sister ono so ya asafo mpanyimfo na ye ne mfa nto nanim na be ntemi ko hu no na me ne kan wo ka ase yu na saa na be ye de a ti so pe galanta bu na mko ka kire be me no be me galanta ma me ti akwaje na de top fridge moje say I said you better na di mu 20 something top fridge no de dia kabo mi dwetre se me fanfa enam no na emom odi bo dwetre na scan ne dia amo ya na madwene no atintinzia aba veve wa kwaje besia o se owie no de no bo mi dwetre se wa usika na kwaje besia se ya na wo ko atua excano ono ne de no bosu mi sika twa na me de na hwefi ene so aya ade yo na me de na hwefi nti dum bre bi na se anko ya na me de bia me de ko sa na twa wie
Say train a fridge in a bay ye dear. Near the Tetsa. Yes, I oka sense uncle Jippy and I'm said, Sissy told your book a clancer. After me call woo by now watch operation. What pay your fridge in a sour cotton their battery at Danka. Mams, no be out for fraud, a minute dying Rebecca. There's a fridge I'm dear Juma. The crime no be a cassa so barber shaman 9 out of 20 day. I'm never so never ban, so once the anam natchan 5 times 5 times. I'm that trade you and Piedi. Or so one tear say, to me, them saw grown away the wood. See that quad could jaw will be said or be my tough rage and any panning woman or castle who could there some to many move. Now, was he saying I'm said there be? Me pachoa, frigid or ton our hammers and I'm the air juma. Now, in the Pacran Quacassan was so what in Tinipano and so beton. No cohun on any cassai. To cohun on any cassa, Nipanama frigid. The frigid is what I call be friguma by your co sister knows our yellow say. Sana mo bia me top fridge no na eno be na adwuma be ma ne so no so ntena sema enguase nka ne se edan odukotwa dan ka na me so edan o mi sam na be gin to de ja bibia am ni dan wla be edan fa kwa kasa so ma memre kakla ma wo operation akwa so ne time so no bai to ma memre kakla na fridge ni si wona nya adwuma me metim da ye adwuma be ma isida na ya wada na de na ne car na wotwi no wajai car no wotwi no bejai say do sa time na ye no se petrol ni ere no into beja betena afie ma me de adwuma sika ya hwe na me na me se ne sa dia omutwa yin so adwuma bi wa ha so ni min so adwuma na ni so na me ko me din hu dwuma na fa nti adwuma na fa na me ko bo amane se ma ko din hu dwuma ma na fa nti one ni panam ni din ko no ko adwuma mu no so ye adwuma wo ho na na nko no nto mko na bibia so CD na akoye operator wo na mde nyame ase timi de me na otete wanche na akofa obaba akoso bai me ka sa akra no mo ame na me ebuni aye ni akra na do bo ame metene so ana ma sori ukuba nyame hira na ne tikama ifri so de akra bo nto hwe ma ne nyina me ha nim so ye obi de ya na de de na me no ka sa akra na be ko SS timi enya kakra enya dan no kakra kra mo na ka so ba be ko school se sa kwa ahu kire nti last year na san ko wa anko anu asa akotwro ti me enya kakra na osi na makasa abati fa de me hu de da ko no be page fridge na yem operation na wotwe na be ma iwo me free steps so be see from operation ni pa no operation na shamanim uko eja rastafari pa che de bi washiwi de wano monsa de bi sabe ni tirabo hope one ne tena o ma on sanche ni ya fridge na mema boy ti bia ba be page ko one no wa high fever chenepe pa che de bi no bab jai operation no wo be hwe ho still anu so ansori an ko fie me sole se be bia me wo ma na papa nyina o ma frinti be bia ha ndan na me so no so mu se wo de minya no mo na wo da so ne be ma ne tena hai na ya no babusia panyi na wu ana ono ne dwane ko na adwuma mo ko tena na adwuma mu enti ni 2 weeks na mde ko to me flag busia de to manim se de be ma na ye me no beta ne se mawu ana mo flag be ma na flag be ma ne ka se ye mu chenchina se me to owo me si wo san wan ko ka me to credo na bonnet ko na pa ye ne de wonya ho adanse die afa na credo kitano to no wo me santi na okọ no na so kai me de credo bonnet ko na pa na tala no wo de chechire ye elfa credo ne chechire ye nti efrad e free fi no de ko di adanse na mse na wo me na operation na wotwe emu kura tete ma me sa akopam yi e ma me ye no de wa me ka credo na me de bo na wo de ba be ka ti de me sa fridge na page da kwesi ba bi esento bibia to din o be page fridge na eden aba ti me hwe ma me bisa na no ne me ko na me se da bi me bisa na mo bi se nya me se fridge me dia me sa ba ka nya me dia ba bi e ko na enko ana ma foto tu me fa na me jai ti we na me se address ani bi wo me kwa ko imiti edu o me pagya me tina me ya ma hye me na me hwe ko akire me hwe ko akire fridge ni si ho esi hairdresser no ho hairdresser mfa se efie ni hairdresser no ho anim fridge ni si ho enso ko ntokwa ne ko ba nyina ayi no ndo yetre na ase ene ne ma nyina di muntintim man o mo na e pattern tokwa ne ye bibia ya tiatom trespassing aye bibia wo betena se ansane yakwa bana baby a fridge ni yakodie no huo kasi na huo fridge ya tia koto mu kosi oba afofro esalum ayeka doctor
na what say nyame adom pa cho so ayo de adro no no fridge akosi be kosi ba bi o ensem no mu odu ensem na ho te kakra enso eden ebe no aduro sanity ebe no aduro nso de na kanisa we no me fa akwanyi so aka na asem bi ade bi wo nipadue mu a ye muja sa na nimpa adwene nkoho sanity yesusu se o me koda ye manna me honam ye me mmere ase mai boho nti me hunu de anya he eno na ama sabe ye nuanum mai bi o obo mani su keke o pushi me but wonimu se echine bi saade na wo ye no sunsun so beba no question me kana sem bi wontie na enema mafutu nka me yam papa ya nka metufo na me nka ho bi beton maduru no question ti mi de ya mi kin na bia daachi bi be yam fama kanisa heba center ene o ma hodo a be 1 week ye ne a doctor fo bi akambo mu a ye adwene ho blood disorder blood disorder say yam fa ne say so obi ye ka churu bi say ade bi aye disorganized anasa aye disorder kire o say ene o bi ntuto yie e wo moja ne mu no question eno nti kanisa heba center say ye ne atiefo ne adofo e di nkomo na ye be ka ma me maame a oti dokotwa wate ana se de wote e bia nsu atre kurase na oti camp abeti ase ne say saasam a ye kan ene sen blood ni nyina ye chemu miensa onipa no nipa blood e woni padue yi miensa na ye chemu no ba ko ne de ye ne say ebo nipa ho ban efiri yade ho ena ya na manfo ta anim ene ye fa no red blood cells one day wo konto kwama ye yes ono ni Sudan ni a ogina yechi ya ntokwa bi ba na obo ne galawe ba ko so ne de wo ye ne say okloto moja okuma moja no kloto say be ya menfa say mi twemesi anopa na say moja blush ni bi etwim ba bi a moja ni ntimi ma for the whole day etwa kakra bi na etwa ono no so yes adwuma no ono so na yes adwuma sa moja krona na eboa mamma no a se be duru bosumi na uja ye wa yi a eno so boa ma ni twa se moja krona na ba ko no doctor so miensa no eno mum ne di kan ba masara na me okay de odi kan no mum eno ne de o ye ne se o the oxygen e ko moja npadua nim odi afru sane blood circulation yes eno boa ma akoma ne pompi moja na wo de mframa eko waso wani uti ukon udi ni pedue ni nyina ade ni na eye sa moja kuro ya ye kan kwase je ho de ni asem simu a ne wo bebre asamato nti se moja no edi umafuru sane wa ohwe ni yie na aye wo so me kwada na asem kon ye me ya na asem honam wanya is normal we fear before the prayer bebo me asamato enunti na se ye ba ne ye kire wo se kanisa heba center kanisa enuo no a wo nom no de eboa wo ne se eboa ma moja no edi umafuru sane yi adwene ho yie because ye nim de ye ka no kre we ni nioma hodo a yesua ye hu ye hu se edi ni penya ema ni pantimi nya adwuma yie ebi ni sen se ukoda na ohonam ye titriti wonsa aye otisa anansi achew na se ohonam ye omre no wantimi an yi a o sole e de na abaye ubon se wa ye hoya etima moja asowe bon se wantimi an yi nti wo ya ade an wo bre kanisa se no kanisa mesha no na onum a eboam regulate sa blood cells ni nyira yie eye adwuma yes am wetimi akọ adwuma so ebi ni say na no na me ni obi di nkomo na wo ka say eya na ontimi na yie nti ne be ma nya adwuma na say ya da yie wo da yie na didi yie a obe be ya adwuma o say oh doctor da na me say be de nti ni say sa blood cells na opompi frama efa moja mu no ye mema ye ntini na ye de ye adwuma no eye ntini dompenim eye ntini ne honam na saa akoma ne ntimi ammo moja na enko ho ama mo nya adwuma bewu senses no saa na nyame aye no odarete senses no fa wanim fa ya na akofa obe manim yes na akoma na bo moja ne mframa no akoho nti bon se na ade na sole na nyina se moja ne nso na ndi umafuru sani yi a enya adwuma enu nti na bon so obi wa diabetes ya obi wa hypertension obi wa nyoma bi yade bi a ye moja mu yade a na akoma no ene ne sabe ne be ma ntimi nya adwuma no wo check ya obi obanum diabetes eduro consistent chronic na ne be ma ewu ha papa fo ne pa anyu ono eye ohun se
akoma ne saa brasses na ebo moja ebo mframa afre moja no mana kosa ho no enya adwuma yie aniti kanisa se no anu yie no ani kanisa very simple ne moja ni tumi ne afrusa ne yie de bia ye ba de ye nimu ani se kanisa no eye memeduru eye ntini no mpem adwuma now there's another more dimension on kanisa ya na ye ntamfa ntudwa but ye pem se obi a odum kanisa hu se eduro no just normal enye normal eduro a wonim se wo nom keke da bi yes we no ya to ye bo ase de afamfidiem no question na researcher sabe ye betena ye kan obi nim ade chen me 1000 times me nim hwe eye nyoma hudo bi ni akonya na onyene ni wanya wanim adom na me kire mo akire wo mo ahwe na wo mo etie ye ehunu se nyadewa hudo edokoro ade a wu na amu eduro we a friend ska kanisa yi eno na beje wo eno na ya to ye bo ase ye di ho adanse nti ye kan ho asema che na akoto bi a unu a hu se pepe se mo betena ha wo kan ya ase wo ha nani ase wo yire ne ho ase nani abere kan se ye nokre wo de obi a wo hweme a wo tie mi na onni mu se yade bi adokoro no na wo de wanum aduro ho do wo de ye mfa ne se yade ne diabetes hypertension ye bi stomach ulcer wunim maminka we kranka ho last almost about 2 weeks Sompa FM ena papa baako ye manu kanisa wanumu a dada no tititi no onum bi ena mbusa ne se adenti na nani gi ebibiduro ho saa no correct asem a ho e ka kire me ne se me metu kwan akwa abrochire matra abrochire for almost 25 years ena o me se o adenti o se ye eduro na me no no de enti ne se me yere wo hepatitis B we are diagnosed for 10 years me ye ko ye me you know la me ni bi na musa sa den o se na me numa bibiduro ebiduro be na me num kanisa for more than 10 years titi eduro yes kanisa for more than 10 years and yere living with this yade anka habi yesi ne hu fifire bo say ko wachi wuti so be nya bi po na udwane but enam say sa blood circulation na ono ne blood no etimi fight against infections na bua no ma na ho de ne timi ye adwuma ye entimi no de bi o wa ho den eni ti yesrew ye mera ni nti enka ebe chechire ma kansam ahodo mo wahu watinsem ya ye kan asem ese kanisa ne de akoya mansan aduro pepepe yade bia da ya du kuro wo no se ye moje mu ni ntimu yade dia kanisa betuche na ye kwa ye benso ho na yade ni gina wo asem ni se moja ni afurisa ni ye na kofa ha wo ni na unse he unso obi wa ye hoya ya so wanya anemia asem no moja ni afurisa ni ye ye mfa ni se entonton ba ko kan obi na onya malaria parasite wo ni mu a de moja no sa brasses na fight against yade no enu bi ni honti wa ye mbrenti na ma wonya malaria no nka wonya dabi nti wode no madura bibidro yes kanisa bebo ama wanka se wonya ahoden yie na yade ahodo ya ikeka ho asem moja ni nsu adu mafusa ni ene de yakọ ni January ya seda na mayi wi na me ka ho asem a kire na eye researcher me pese obi a wode wa wo hwe me a wotie mi ma me bo me no meso mi wi a na ma mo site ne wa akọ hwe bi enya me na me ka me pa cho ubetimi afa 0247 88 74 36 0247 88 74 36 and that's 0202 99 09 43 0202 99 43 enu any numbers ya hodo abetimi afre na fe de me kam wate ase no wahunu no kore a ewo mu ne se wa ankasa se bia wo phone na wo nyoma hodo bi wo fi a okwa wa ankasa gogo se wo hwe blood disorder okay se blood moja woni pediem a se anya adwuma gi a hawo de bebrew very simple me ana me ka masa me se de obetro nwom no a wasu anwum de go apawa no so de wo ho e mo aka de obebo amana ye wo de no me makamasem wo de bia obekọ kankan but se be ya obeti ase e na me kire wo mu kanisa herbal center me pa cho be bia ye to bibiduro wo kolina ka bidan dan heba ani misty pf Freddy Mens e wo kumase afi takwa owas kepkus mu kopena heba afi wo mu a wo takorade ani ni potem mensa
ene nimde heba obenya bi mankesim ko Jeff afi ba bia eto abibiduro me pacho mose ene newborn e wo brikum me pacho ba bia eto abibiduro me serew fo ani kire ho busa kanisa eduro no a eboa ema moja ni hyedu mafusa ne yie no entu ya de asema honto last number me say 0247 88 74 36 0247 88 36 and I said 0202 99 43 any baseline shops ni na and no de ono waji baby bia baseline wo bia ubenya bi ya share kese e wo kantan e wo taxi rank ane ohini ni Nyankopon hira o hira o jeje wan kanisa titi adro ya giatum ye betumi so akanfo de amawo entini guni moja no bedi afrusane yi a eye kanisa yankwa to enkomo no so obapa ena ase ye dressing bi na ye de yi me kwa ye miti wo me kwa na fridge ni si wo esi salum ho esi salum ho na ere usa wo de ya ayi lebu ebon ho ne ayi ode insu ni sticker ni bi bai me de bon ho na me ba ya panyin no ode bread bi san ho na no so wo me hwe ye nti eno ya na oyem je opram na me nyanko em na me de nwini kwa kira ne sabeso a nti me wura mu na me ye mitinya na me hwe fridge no nti me firi ho no emoto me phone am se da bi asem ka se me ma na kire me so a sine sa de a omokwa asoro mo mpanyinfo me de kwa akoto panyin no me tie de adokronti afreje no ebedi ho tin ko to asole panyin nanim e ma ne fele wo ba no na oba ne se ne kole ba ne kunu na to woni ho hwe na papa ne se wate no se na sa de onu su fre ne kunu to fre be ma ne ba ye no be ma ne se ne kole na be ma ne ton ina mu uku ne ko ton ma no e ton ma no ko jilo ne ko to o jilo ne to afreje ne fre mi kunu ho nti loan so interest wo ho nti se menya interest no enya sika na bade afreje ni so memefa sompa na bla na ne uku ne ko freje no sankrofo om no mo nyawe omo ba ho ma me no doctor ye no ne ma me ba ho omo nyina ba nya hwe me ma ne fa nko si wo na me bi tonton ne ma o se hu nipa no ne wana afreje ne ko hye ne da mu a me kon ho kogusan baba kwa sesa na adwena na ka be fa fridge ni free ho te fridge ni ho ti se oba pa wasem ye kan akosisen ma asem de me kan akosi ane se fridge se nkura ne hwe ne nkoye bo so me koma ayi na ba no ma ne ka ho a bo so me 4 million no amunu abi na nkura ndi ko school do to so me de meme ma na to so me ndo nko school keto no so wonum no fo menu abi na mde to adwane e ma no se menya adwuma mitifie fridge na mde beton e be ye nam na ton ahwe nkura ne bi na fridge ne menya me ye nam so de ko show bi fridge me kwa akwaje nam na asai na ma to nam na agu ebo 3.5 na nam ni nyina ne sausage ne ye ne nyina asai na akoto agu tama ma ja nam na mitifie ti sa fridge me nya me fridge on hwe nkura no na ha dai ma nkura no na sese awale na miama hu se egu na to ngoro mposo anyo ho ade na wo ko fi mu de wodi wo mu a wono wa wo miensa sabre wo twa be na insu adwuma na wunyama no da so ye pa cha ha wo ye bosum bi o ma ne sei mi de no on o sha se do ka kire me 7000 sese ya tum di amemeni a se adwuma wo na opema no na girls bi wo no mu o mu ye bi wo na me de to o manim sese no mo di ho dwuma na mo bisa no so operator no nim ye onim ne se de na akofa mo separation na ba fridge ne wasem ti anase awade na wo buru ti wo ye mpedi mo da akoya ne se akora ne ya nkura ne yale na mefre ne se nkura ne yale a o se me nhwa nkura ne ye enso nkura de mo no mo didi nyini yale beba o me nhwa nkura ne ye won fi mia na me de nkura mitimi ka se nkura ne na wo mia na me do mbekọ hospital ye bibia mefre na won fi me maka bia won fi me se baby a won ne tinu wonu watu ase so no wo adwumam wo na wote ti wo de o makola o ma wo ba na se chop money so de ba o de ba na month na ye na enso hwe nti me fridge na me hia de aboa na chese nka wonya o fridge na nka so de ye adwuma
now they aboa no where dey san kasem bi anim na me da hwe nkura me ni na osi sika na woje wo na esense no me de fridge na ma fridge ni me ko bisa bai me de ko to asole panyine ni bisa ne se wo don ka bo na wo to free be ma no na se bosia akura me pe de aba de ama no na ka be pagya me fridge la e ma adwuma se dam ko bisa sa fridge ni bi adu 30 million me so me nya 30 million ko to be ma na nka fridge no so kwa akofre me kuna ansa no de bo na bla asole panyine no ti besin na mbisa be ma na so ma nya de mi bisa na mi bisa be ma na nka price na otoma papa no so nka ebo no otoma yi no se ga ne di tonsio wo salon ton bis beleni kalipo nyina mi ti fie se sia me ne nkura na ti fie e de ti no pagya fridge no koton ye oso oton da betwa dan ka so de betwa wa fa metwa dan ka kura ye je kura no na ko pe 1000 wa adwuma mu na de betwa me so abije ma ye hunu de sa wo wura no akoduru o ma se wa bonsu amiri ensem no kura aburu ni paso oyini wadaroma na ai ye ben na mesrewo bisa ne se wendi mfie sen mama wo say patch 27 no oyini medase ye mei mesre kakra de futu ama ye mama no ne ye maame no ma sebe ye mama no fuma meka se ababa o 27 years sisi ankra be se miensa na wodi o ma ba wiase emfitiase no na tete no da bia meka me se ye maame mo munyintum se mummere no eninde no difference abem mo time no ne enipa esu eni ban na wo ho sabre no sebi eni nemre no chese enko chese sankofo ni mienu no wo mo ntumi nye ba akoma ne nye ye enti se ye mama ne fom first one woni ni starting yinsen ya no sin ntokwa eniema nkoye wo ba monim eni mo betena sisi nkonwa sabi ono de nani afura kra mo mpanimfo na mo hia ho ne de na mo nim se woni abrantie ya sitnen enya de a betumi enya da chepa bi agina na baba we ya toa so se omo kan se na nyinsa abem ni de esese ye wo na de toa so watoa so baako mienu entokwa eba mienu entokwa gusu miensa tembia mekase eniema bebre a esia ede bone ba no yedi kan hu no nyame boye nkoko na yenyan kase nipa no asoden ti nyame boye kokokra se ne ye fo so idabia ye nyame adwuma ma no ye menyame nyana adwuma ye yedi kan wo nyame anim enti yedi kan ni wie na afi ye afidie ne koso ye nan wie a na afi na ne ye san besu enti empanimfo a mu wo fie a mote me nka mesra mo mu se nkola ni bi sa cesarean ya wo kasa wo ye ya ye be pia ne hwie me ya me 3 times o ni me wo no ma da ti minim se de ade no ne ya ukoduru na woda keta so be na wotwepe ne aso na tiko etimi pia ne pia toro just because of fridge emoja correct me too man say ye o mo sa de na ebi ahoma ne mu bi correct me ti se ma ne se ebi tete enti sene eniema na etitete no mo so ya modua mo ho bo kakra eme be ma wo ware ukra mpa eno nye security to the extent say once an ware wo de na cheso wo ye ubone a sebe won hwe ba bia enti ya mo nhwe mo muso ye sese nkwala ma akoma miensa sese sofo kra na ehu eno wo se na ni je wo ho kra wobi ani wa contraband goods na ni je ku wasaje ono na ba no manso asaka ho ama na ye nan sister enne wobi ani wa wo beso ya wo nyamedwuma pa na wo wo manan aka wonum asetre mo ye den enne nyaadoa miensa kura 5 cedi tomatoes and 20 Ghana etu obia bayere ba akwam kotoye bididu fia pro eti muhwa mo muso ye ma Mary yo ini hey that's it boy enche bia baba wa bi frame na
na ɔse maame bi so asɛm o bɛɛ maame ne tie no ɔse aida sɛ ɔbɛyɛ me ho adeɛ baabi a yɛabɔ bra na koduru no ɔbɛyɛ me ho adeɛ anaa sɛ sika na ɔde bɛyɛ me ho adeɛ no ɔde kɔtɔ asase ati minyi asase ne me ho adeɛ no minyi emu baako na ohun deɛ onyi ɛnam sɛ ewura na ubu ho na aware no nso a woti mu no wote aseɛ ɛna me kyerɛ ne sɛ wo ho adeɛ ne number 1 ɛyɛ security ɛyɛ agyinadeɛ bi a ɛboa sɛ ɔntimi nya wo basabasa sɛ ɔka sɛ ɔbɛyɛ ɔbasabasa nso so a wowɔ obi a wobɛtumi ase wo boa yɛ dɛ akɔka akyerɛ no ɔnsɛ sɛdeɛ awareɛ no wasetena no timi yɛɛyɛ nti na sɛ wonni obiaa ɛna deɛ ɔpɛ biaa ɛna ɔde yɛ dɛ ɔde ɛyɛ wɔ yɛsrɛ mu o ɛmabaawa a mo ba sɛdeɛ yɛdi kan aka no tete no ɛnte sɛ nnɛ a yɛtena ho saa mema no nti ɛnso ne nyinaa nso no mu mpo no ne ayɛ ɔmo ho adeɛ o a kyerɛ sɛ ɛboa wo ma wonya nyinasoɔ ɛboa wo ma wo mu yɛ dɛ ɛyɛ du ɛkɔsi sɛ biribiara ba nti yɛtena se saa na yɛyi ɔmo ɛtɛ akyire a wobɛtumi akɔ nti ba ɛnɛ no akɔdum pɛmpɛn so sɛ mmaaya ne ni baabi a sɛ saa nneɛma no si a ɔmo kɔ enti ahyɛ mmarima no nso ahoɔden kutupa ti sɛ obi a ɔyɛ adeɛ a yɛnya no hwee nti no ahyɛ ne ɔmo kutupa ɛma still a ɔmo fa mo na ɔmo de mo nam atete ne ɔhaw ne amanneɛ mu yɛsra mo yɛyɛ nipa yɛnyinaa yɛyɛ nipa domestic violence no deɛ kɔfa ba bebree no ɛno no ɛne nti yɛsrɛ sɛ wosi so a wawo baako a fɛ sua adeɛ na gyina yie yɛnyɛ yɛwura no hello hello me pacho Mr. Ransford ma he na ho ye adomina we erade adom pacho ma mi dokas da ko unimu no ai wodi asema beda ye se wo ne na wo asetena no munye ne ha nyina ne se fridge a ka wodi be ye adwuma no wodi aboa wo no waton fridge no nti no kura bi wo mu wada woroma medafi orbe adwuma aboa me nya za o se no wodi toto nam mo ne kwesi san ɛna wakwa wo ye nti adwuma na ye basa se opese o sa start me pacho bo o se yo si sika na so okwa wo na okwa wo bɛn sika ni si sika de wo he so the fridge ni ye ma boa me okwa wo bɛn sika na si ɛna o se wo watam fridge na koton sa wo de me try de yɛden o so de be ha dan du be tua dan kan so wan fa ntua na fa ntua na iska go go da na ka wa de ma no ko je na dwuma ba jo se ma me tie me de bia ni tie o so me so ai aba na to no hia mu aka sie ɛde amoa me hia busani bia obaboa ma ya boa no aba na ote ho no ada wo yale bibi ha na dwen wo ba wo ne na wo no na me bibi ha na dwen me mpeso baba ka cheme me buni kwasia ma bo na busua punu mu a se me hia busani ba kwa na mienu na da no woni abusua woni abusua me de ko kwa ye no wo de wo yire ne kwa ye no ada ya woro na bɔ so me de na busua form yan sa number atest mo number mo fo mo misa wo mo Mr. Ransford eya no krese fridge no waton oh mami obi si dan ton de sayale obi toka ton de sayale eti unso waton de asayade tie me okwa waba almost 1,000 ekire just 2 days if you were so be dan sika ejuma ye na fo bua me no ma to ekoto fridge mu na besi ho ni ye ejuma tuaka ndu so di ye ejuma na di hu na no nkwa ni di tuaka wi a abo esika no within 3 months 1,000 na wodi ye ejuma no ahye buta kwa mi ntie wi ye bia school akwa yin ko school okwa waba wu ahun kira wo ho bisanso na ke tiara be ko fiokra mani mansi ni gina so na mi musa ne ma wo doctors who could salad bay gutu ebi na seni etwa bia che
3 days and I'm the bass 50 cedi. Nada na muntia. I know the 40 I know kwaje 4 million or say 4 million. Yan or the akwa kwaje boss yen hwe scan so yi. Yen hwe akopem bosome. Send am friend say skabiam sulade. Na o ma 4 million dia sank at least wo waye bi. Man ten kra na ya fo. Me so me ka ho 5. Mitie. Hello. En kra na ya fo. Mitie o. Ka jan se bisan to kwa wo bae. Kwa wo bae ya since me ton fridge no. Bosu me biara. Akoma nkwa na 700 800. Oboa. Oboa. Wo tie o. Oboa. Mami, enu tin. What was an 7 or the 700,000 for adwuma de buy. I'll bet if me dinner chi dia, me dinner chi akwa fie na fridge ni kosi so me sa say 700,000 for week kura no bi nya bi. Obi nya bi sa 700,000. Me na me tenten me tie answer for fridge bra me fan hwa me ma. Wotu ati awo wote wona awo wote wona da bia wo de ka wa adwuma. Obo so me so da bia de ka wa adwuma. Ya ja kwa keto akwa no hu me agini kwoto gi. Almost there 10 akaka na 10 million. Uchi am 5. That means I'm me for 5 million in so. Me ya adwuma bai. Me am selesa me na fofo na me de aka source na atwa mu. Wona me ya bibia pese mabusuafo atwa bi. Na ne me beda, wo from mabusuafo so ne me beda. Wo ya mo operation, wo se mabusuafo matwa bi wo atwa, omzo matwa mu bayi mi bi. Omo bai. So omo ne bi wa famadu for day. Wa famadu for day. Ana wo ya on some papa ma me awu. Na eja runs for day. Woni oba ate no wanyi sen no akwa woni aye no pressure. Wo si abusuafo metua ka no bi. Ke to ayale abusuafo metua bi. O da ka se so kwa no tum na me de mi musa na sem. Hello. Ya se ya wono. Ensakwana nsaba. Ensakwana nsaba nturu wa wali wo pipa pa. Mami Kemi. Hey. Kemi meba. Bizani say. Ya try ne bushani bai no ni mi zikada. Anu de enfan kasem. Tina busuani bi adu sem sika abra. Wo yire operation abusuafo metua ka. Oh. Ma na kasa asam nje ma kwa do bia ka o. Me friend wo papa ni say. Kasa na me no kasa na krachi bu hu o. Me di wo bu ama uti se wa mu hu na ese obeba betoto ayampe a. Me tu bi di bi be hia. Me say. Honestly, me say me say ka. Me should be busuafo so. My electric machine, I'm an independent about the year, Juma. If you are many workers, so you might boy. And I say, oh, won't come out of my pants say, Biada. It's a me, or be a master with 7 years. Who took a saying, I'm a Pamela Mamma Capre. Then you'll be out of a woman. I mean, 2 quiet, I'm a came. Who could say, I'm an infant for crown. The dog can be anywhere. Me pacho runs for say woni na sitina no majaya na. Mami de wo minye. Na me bibi ha no. Mu wa mu no. Bibi na ya spiritual na physical menti ase. Spiritual. Ada wa ye bayifo. Sane mi susun. Mu wa mu. Na ha wa no. Anya bibi na ye no. Eh, enya fa ne koma na busuafo e. Me de ne kwa mo nye no. Ya nye ne sasa no na menti ase ni panso tumi di obi ko. Na busuafo no meta ma. Mo nfo mu mi sa o mu sa me boa. Wo de me pacho Ransford or say fridge no. Fridge ne boy say jema no fa nya dwuma. 2 weeks me da mojem ana de ko se wa ja me. Ma to de trade na ko te na o ti. Eno say dan no. Me pacho gina ho. Daka so say dan no watua ka wo say won tua no. Ontua dan no mo je yo mo se mant bia 900 okotwa mu 1000. De o mo se say ye 1000 no kula na ka 2.5. Enti dan no. Also ne ba na me abanoma no te me nche na me hwe no. Se akwa no wie school a. Oni a obe akwa no awie school ma na kwa no adwane agya me ne nkura no. Daka snya bote Mr. Ransford. Me pacho waba no man ne obayi nete. Me say no man am their testimony favor Matthias me pacho waba no ma o se waba no man ne nete no kura wom. Na wo ba pani ti ne nchen asese ono na hwe no a wono so sa asetena ne nye no wo be da hwe no na anyanka ankono to ono mi unse ne otie na oti say she Ransford ye serious what wo man no emra wo mu o na fofo ada wo timi fo bi baba you a na wo kan kire ne se me ne na wo eti abusuafo metua bi fridge odi adwuma wafa ye kan wo se wo yale de wo gina fo so a wo keka no emra e wo Ghana me se obwa me se akwara we aso ko oba ka to me so no
Mr. Ransford, Mr. Ransford, dabe udia dabe na me me say me nya daji woni adaji a say ye bra court krata wo be nya daji akogina court obi asu tun pa me court ye do be ko se sa na wo pe no a wo be nya because asem na wo ka no ye hu akire yo what am fridge akoton ye ka wo si an ensa kwa na ensaba fridge on e tiaka oso na atwe aye me de madwuma sika didi wo fie na do boso me sika twe a ukofa oba be to me so akra be didi obekọ school nyina na ye mea wo na wo twe aye wo twe a me so me twe abi ana me de wo mo so 1008 for mame amfa ko to me de na wo bible say na de me twe a me so me twe abi wo do boso me sika kwa nya da nyina na boso me sika na ekọ me na de ebu ha na me am kasa me de ko yo na me anka sam akoto ama me yonko ba de ye adwuma na me ne nkura no tifie bosom na akofa 3 million na da ba say ye nya na kakra ka 3 million 4 million me fra obi ama ebu ebu afọ say da me fo ne do so kyan 3 no bo me fra o se de ho ano na de ka wa adwuma no mate ana de ka wa adwuma no mate de ona ne sister ye ko mi samada asma ka chen so obom pa ma panyin na wiesko be dwane agya me ne nkula no ticket panyin na nani da no so enketo ane de ona fa fridge ma me fa panyin ne nkwai aha ma o wi afa ne nko no fa fridge na me fa nya adwuma hwa nkula no o se wo mo da ma me ha wo men fa nto no nkula ntwa da bi nko ah ba me ye fantini aha na me ya santini tin wo mo da ma me ha Ransford me too mesra wa me hiawo why ma me say we na busa fan kasa ya me be bia ya no mo be kasa eti wo die na hia we di ka ko ba bi ama na busa pe na bunkro japa mo achawo mesra wo ya ne ye wie show na ye fra busuafo no me di achati mu na ife wo no na me say ye be frɛ eti wo die na hia abusuafo no producer be from na ya eti mesra wo mo pra ono anga mo ma bi na mo fra bi je mi sa na fra mu mi anza ka chane sa wa sa ye biem yodi kan ye na mo fa wa cha da pa cha cha pa no kan ye ensi aga no wa sa ko de bu atan frɛ je de kwana ma de wa wo mes wo fresh na wo ede no ba na nkasa wa ye Ransford ada wo mpani bie mu ana wontimi nka ana no so wontimi mfa me nko wo so kwa no tum tiemi ewiati za ye se wa no antum wa ba da kokono ene ni mo ntuma de se wontuma oba de wo de ba batia ka wa dan fo di kan ye be ma otum ja pra kete wo dem am be pan ni ko shima ni an embraces over na ko 11 afokisam asem bi obeka na o kan ko fo asam na me ko pa chaw na afokisam after 7 years ago na me kan 2002 that is a good problem e wo so fly police station afokisam still that so yes say ye gbobia na me ko chaw pa no just obi ba ya ni ho ade just last month akwa kama ba manager ba na ko akoyi fewura ba da eh anu ti na Ransford ye pese ye nyina ye hia no na sa asem we nyina no yaka obo want me man ontime ma obo Ransford ye be friend wo no da be na wo benya ho onim se mi ni adaji onu enim se mi ni adaji na da adwuma no ya ati da bia wo ya adwuma 24/7 mame me ni da so me adwuma na me ma wo mi ni adaji da ye obi kwa ko bose njo bia ya mbone anko mi ni obi adwuma 7 years na mpa mo me na me mani fo ne hunni enti se di opesa o kan se wo ma mesimu fo na busuafo ye be frɛ wo mo na ye ntimi frɛ wo mo without to say wo nso ni hobby wada woroma me fa ho o mun ma tata mane ne ti to mo abedi mo ada papa akere mo o mo abedi mo ada papa akere mo operation ya so no dia cost me awon tira ba na me ka to say fra wo nua no so bisu ba ya mo aboa me mi wi na me moto me me abra wo mo a ene ka sem to bi obi matia wo ho ka awo se lo baka na akere mo na wo no se wo ni so ba no da bi okwa wo e no operation etu anyam no wo mo aboa ho What is that? You only Juma. If I'm Pessica, we didn't trim 1,500. What's that shit? After top, granted them. It's on a woman double sending to tell me how can uncle. I want the name of free. Pick up on one who could get it in the first call washroom. I'll put them in the pick up on that's one fun. Now, what do you what you Ransford way? Maybe may more benefit of the doubt for your own good. What's with the only adagia? Emra nso de ba obenya adaji nti me ha me ho bebre wo ho because oba no mpe no e na why wadwen se me mpam wa na wo bekọ sa na why wadwen
ye be na to so ani abrosan me na me hwe si fie na mani eti se wo mpe no kura no wo mai Ghana mra wo be ha dan de na tum edru wa wo be han eti wo de toto pakọ enkwala me ensa wo be sen ni wo musika nso eti wo se wo mpe ni se ya toto pakọ unsa be ka nkrata so wadwuma mu eni mo eti e de ko to nkrata be be tie munyini film ye de abusia ye ni mu wadwuma mu ko to nkrata wo beje na fe no wo koduru ho a wa keka de wo pe de a kire difo Judge, me wura ho kakra. Yo. Me wura ho pa se. Yakoka se aden yakoka. Woni pe mate baako ni enum enkoye wo se still. Ye wo. Ye wugum. Wa kire pone abesi asu. Judge wonim de ya pa. Wo hye na wo baako na ka wo woni kun ho a woni wo behwe na wo boare no. Na wo no saso ni old boyfriend no chaate. Se one ne be wo ma to aso na wo akoye kwasampanyina na simpa panyini ni wodi ho few na wo bok egu no so yo dia ya pa no di wo pay ye nya di onya ye so agede ampe eti ye be kan say sompa na be bia so issue wo na adwen mu a wo de kanta oba no nye ese ba bi wo de asikwa me ama mura wo kra so we beifo very wadane beifo first one na oni na trawo wa nye beifo second one wa nye beifo third why be for 2007 kwaya meme bi di my way fast wo Ghana no kuranie ne maru na mo mu kwan wo ma ye fofofo do ade eti judge asemi waso abusuafo kora mpewo wa so de wo ye ena no ta kware o se hwan betena ha no fantini ye gi ne bako ne ani abre ne yakoma no wo do obi gina ono so ototo ayam o abusuafo kora mpewo wopa nene yennuanum kro mo bodam krampo no faka bo wo wo benya busuafo a wo mehwe no oba so no te sei wo beifo miensa wa ye kwakwasani busuafo se menene ngonto aso miensa how dare you adena mo mane basa so be bie mama mene abusuafo se abusuafo na wo kae no wo mo na becheche wo na bie wo na ntu bie wo na ntu ma be ma bata so e dem mistake ni yemai e ma ba mu yei before we wan fani wuni na we no ai we dey say ejuma ketu e ye nyim so ye for wuni but judge what uruma o mo tie wo ankasa wo judge o mo doso enti emfa sa message wo ma wo mu be ma de se bo ba ejimi no ho no ne wo da na wo no nyinse ya o mo dam wonyale am I wan suenya so ye ma suenya sa ye me ma so be ma de watwe ne tentu ya ne di po wo no ne wo banyam wo da wo ma o nyinse ye dam hwe de awdo hu ne se oba we ne hu na mo omre 1 2 ye twa na se ade ho ma yeshemi wo pie obi ba kwabrane ba se ne ma me papa ewunti wasa de wa papa no ma asa be peace wasa so de oba no ma ba be peace afedie se die die o to ya mpere se wasa be ifonti o sumu na du busu nua kwasa kwabrane asa be je radio so to ya mpia se ye mfa ne kokoto na se ye mfra busafo ne ko bie na yese mo ne ndaye je edie ne memei ye ne ye yirenom ana ye gese no munam mu ankase musuba te sei but di for ye kan ye ke o se 4 million a month so no so betimi amanage kenya ba wo so wa free ne o me 5 ana urafi o me 5 o fa ba ko ne nkoma na won fa ba ko ne nkoma ne maami e be do ya ko o we school say after no oba o no fa ba ba no tin na wo ye panyin no won ma didi odidi se be nani o mu dress kwa ye sai Blaze 4 million di for ye kai kan so bi nsu nya wo bi nya but any perform yes e ben for buka say wasun wadwebo no ede what to protect say et who say ahokire ho ana wo brebre anye wona wo ye no wa ma he mu fie ne de anye o mu fie na o na ka be me di wani se wo so bo to so mienu wo di wani no wa san fi mu say go ni ya so operation ya fi mu say go ani ye nei ye tutu ye to ni ya fi mu ni ya di wo pa ni ya di wo vela ni ya bu so eni so ba e be ko hospital ani e be twa ye be ni CS na be ma kobra ne si me ni sikanti abusafo e me twa bi time kula oba one limit your life and yourself where zip oh you clip ai first ye clip o me di be si wada roma enti ye be sire ye nwia manom mo ho akono mo ho fe so de be mate
na wo hwe living na say wo wa wo de ba ko na wo nya nsa we anya we fa ho adwene fa wo adwene ka se ye wo ato aso akopem se me ni no ba be ma ba kopɛ e wo ato aso a na me kobre bo na me ba ho no me ba wo se no ato aso contrabagus me be wo se na ato aso na ta man ma me san me mpam wo mu anasem no mu nyantema na wo ne kɔ wo hia be ma edru juada wo hye pink shirt ya hwene ye okwame ha na ni a pink shirt ye de hwema o mate ye de tue bo se me pa to me enfa frɛ fodu na ya ntingum your birthday wishes be ebeye na fe yenko case number 2055491 la wa mu wo so dada nya mi hira mo hello yes so zimu onini ayo nya ke to coach me feel match pa ajuma ti me kwa kakra yo na etia do jafo sofo nya do jafo ni na mister bema ran for ti oba no ebeyifo na ebe wo so wo ebeyifo na onto butu no so to pa no so ebe ni butu no na message be bema no nya tansa kika no nkata yi na message so say oba no so abijafo message say dumra emma no awale amutu fo bi kakra mebo because yo bema nya bi o mo be 4 million no ka so yera kana ka de bo na nka ya me ka se Ghana ni Africa na ma mu ntam no ese o ma 4 million na o so banda na o ya o so de bo be ma no enti o ba no so mo se to no so mpensa no djuma no ni bi ka kan fa mo be ma na nkwa ne doso that's it hello mi raudi ni baby a ka se free your friend Ben ma me ka se free Jacob yo papa yen koy mi na be ma de o ma me ho djuru mi be ma ni bia nso ade a wo yi de enya me de kola de bebre adwene na nya sai yo ma de be kan se mi na ba do nya botre se ya wo da so na be da mo na me dina sima ma no ndi do nya botre na be ma ni de won nga se mo fe na ho ma Entra foto no mo. Odi agro. Eno entra foto ni ndi mi be ma nya botre na ono mo nso wi issue ni kama na fridge ne so de. So ato ampa mi hu za fridge no nton ye. De no da kosi. Invest na ne so be je fridge no da baba. That's it. Nye nipa bone a mo ne nyina na e wo mantamu a mahunu se fridge ni nipa da se ni Ghana fo ni papone fo ya to fridge no. Hello. Yeah, hello. Good afternoon. Baby akase free. Please, I'm free. Sorry, I cannot speak the tree very well. Okay, no problem. We are listening. Where are you calling me from, please? Hello? Hello? Where are you calling me from? I'm calling from home. Okay, for your name, please. I'm Olanyo. Olanyo, yeah, we are listening. Please, I heard what the lady said. But I think there is more to this issue than what you are dealing with. Exactly. So I think the man should find a time and come, so that guys sit down to sort this thing out. The man might not actually say things just for saying it. He might have a reason for saying that. Yeah. So I think just talk to him, let him come. Definitely he will come. Definitely. Yeah, sure. Yeah. He must. Thank you so much. Thank you for calling, Walanyo from Ho. Hello. Yo, that man was but someone you can my 4 million deal. Said you're welcome. It's a body job there to map a house. No question. Only and next to see a crown line. If I come against them. Wabano Maba Conso Cam. Says Abanomea 10 in a bound. Did you obey 16 years? Hello. Afternoon, me Rowdini baby Akasefri. Pacho, a family after Richard. Cassette composer. Yo, young quay or the Sheba. Now, the million Berman, I am the Wanyadi. Said you, Mr. Mia Berman. Oh, without bar, said you, Yayano operation. Yan Samu. Now we are a yes. Intimacy, Berman on Susanna. On Susanna, yes,
M1. Yeah, that's it. About Katachi. Hello. Within Rabbi Akasa free. If I show make a sefri of was if I'm a fire boy. Mammy, I bought a romantic for you. If I show that man look crying or do about a fashion. Oh, and yet, all this about on panel. Professor Johnny Jano. I know Pastor Mr. One, no what is free, you know. And some more bar, no put there before bar, no any manner. And tonight, because I found on the fashion, I was sort of 10 of them. I can't remember my near Una when you will be and you know, Professor the first aquano, since Miss Slamo. Mumwa, Acolano, no, your baby, and then a manner. And tonight. Yeah, that's it. Hello. 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 Pachodin baby Akasa free. But maybe Cabrambo because of last Sophia. Nana boy adaro my enque. Hello. Nana boy too cow yanko. About your Sompa FM. Hello. Hello. Yan for afraid you my dear see. Na yanko yanim. Adofo bi no mudi wonum awoda. We ye Mary Ajua Pokuya General Manager DJ Tofia Kwana always say oba pay say wonyame nomono ene wo bra ye bie chapter fofra ma we wani swade hu nyina mrem ye ma wa woda papa DJ Tofia Kwa o se wodo bebre ye free wa ye maami Olivia Akomea ai mi ami nua pa ni Kentampon North MP Honorable Joseph Jakala Kumani Yirinie Honorable Yere na efienya wo ye minua ofrasante achima ya kononwo ya ne papa ene kononwo MP asomadu ne papa ne bani nti wono de ni fie wo politics e wo ho pa eti ene en holinsu edi na woda mo record ma me wate wo de beto ne start ti baby awo bia oli onyame wonhyirawo Oma yokodro homa koma pa wo onyame ema wani swade hu nyina emrem ena wudi wa woda na sika na me no kan ho asem wabo na bramane de abona mane ye no so hia wudi a woda yi emi se ne mo bagimani anadwi wo mpaso nti na waka why ni nyina nso ka ho a ebebo amadwumadi no aye kama na ye de wasi medofo ye kan say ya na ye nchia dofo Dr. Matthew Poku Prempe dachene NPP F1 penifo ya modwen Dr. Alhaji Mamadu Baumia ho no na ye dwene na ponso ho sanse ye se ebida wanumu wana outu bi ya eben na de wanumu to na de gina kire no ano na pa wade ne huni ya sector bi a okọ ye wa kire se wo ye kukodufo ogina brane se wo betumi aye na santiman so ani dan so de wo frudu ya pa ene piano ye doctor awiai ya chia wate onyame onomo se abrochirefo agi yatum ye nua ba na last week oba show no me bra ba ko New York of Akito wama yakobu sa hair dryer de niku adwane Germany aye hu no oso pese oto dry mano tibia na wachi mu ye beto dryer no na ye de aba na ya presentation na wabanso aba abeje Mrs. Jennifer Obo onu so New York Hackensack Jennifer awiai ye moa ena me maame Auntie Lydia Donko London and what's your Juma Old Bailey Central Criminal Court Bus 56 Sabre de me maame ona hu megem to okone ba ho ewo America ane okwa America wo ameti wa ho Mrs. Chum na me nsuro maame bia wo wi asese sa maame ya me bonidin Auntie Lydia na semba so a wontu ga na obetu wi ase enra woni me ye fight bia na nye fight ketwa nso na me fit achi ma ba na ye bonkomo oba tan de sa Auntie Lydia ewie mu so mu hwehwe no ena adwoa ono so ni na dwuma mfo mo so mo Belgium omo so abadem ena Mrs. Janet Amato Hamburg ono so oni na dwuma mfo omo so abadem a omu hwe yen a chese de ise abrochefo no age atum na London de Mike1
Nana Kuya Peckham Hema Chelsea godmother any Auntie Rebecca Cambridge Omuna Abrochifono ye damas omagiatum do omagiatum papa ye bo omuna abaso se ye ba yenche so de omo ye no Jennifer Obo I Hackensack and say New Jersey and a Virginia and so ye Emilia and Auntie Barbara and a Chicago Auntie Joanna Bedia Connie Auntie Joyce almost nyina edo ye ne a wo mo hwe nyame wo ho nana e masapon ewie so nana ye chia wo enti Dorcas amen said the assembly tie ne ye nwie ye be wie ne e o se ye mfra busuafo ye be from nyina na kwankora wo sa be kan fridge ya jiwade ama so nde wo mpe obi mu a wonko na fa fridge ne ye adwuma na hwe o ma na enwu ya woni di obenya ba mo tumi wo ko nsama operation homa tete de anu wotene adofo nso a ye tie no so wo fridge bi wo na nye dada bebre na abetumi de ache oba yi a enu so nyame be hira wo wate yenya ne saa ne mo aboa ho na nipa ne bi hu na mane na aka na ba no atenten no wonfa na de nkoma ne ni na no so ne ho nyon man se wa de dija okwan ni why ba yi show iso a ye ma wontoma ti eja why ofrewa nkasa koje oba no na akọ ne ko producer beba ho na wonso yese wonso wo ke kansem hwa wo ye tro ne kwankonsa no so jai na mutifie mu amai wa mo pen ensam ke kadodo opia sam ma no yapi akokwanchiwa mo beka masem nye de obi ka na miti case number 2 Kwadwo Bedu complainante eja akombo ho Master Eric Akinsu wano so wankra mem kwa after you call Xiao Bedu ka chire mame na ho te sai Isodom agina body say yo me pa cho me wa babro me wo Qur'ani ena me wo bodu apede he pe bodu ano me pa cho Bible hwese de bodu se no na me ka so beji bodu ya pija kosre eya me Kwadwo Bedu ikura me sem Bible sa sama me be kan nukro trodo kontomponim wonyame boa me odai in court Kwadwo awia ya wo ma me wa bebo me boyi wadaworo ma de ne hawo awia ide me ba ya boko masam na asi last year July nim tena che sa fimua na itwa na me me driver ni pia na me drive machine etunso no okay enti company bi flame say omunya driver no mo ko sefia ko ye adwuma ti o mo sire me ada memla me form ka no me enko ti o mo send me lolo fe na mo sunwan ana me ba e be fa ka no ti ko duru ya wada anajo ba 2 o'clock ana ade achi fiada na ye adwuma ba ko ase for ko enti anwentem ti na ade achi memle da ana ye se ye ko next point ti ko gina fie ona ye adwuma no ipeja ya max na ebete ahoma amachwe Philippo so ade aba efie hono mo enti me from max no ekoyi ahoma no eto na chi okay ti misi mitase a misi form na no dura na wo form no anka hwe ankyere me ne mu na so abo machine top ese machine atwe me sa kulawru anim enti metie mu no ana wasa eba form na me di me kokuru mutine kakra sa free machine so eba form ana omoma me so de me call Debiso Hospital ana mo baneji here ana ambulance fa me ade me ba aduan kwanta ti bedu anajo no mo so muntimi ana mo de me ba ji ti bedu ji no na se akoy sikasem se on be mo operation nti e frɛ machine na no e frɛ no na se adu week na doctor so baje 5000 nti o de 2000 aba ya no kra no etwabe na wotwe nti edu say 2000 balance me sabe no na pro ti na say down san ni afefo hwe oh 2000 ni balance when they apprati na apro nti na say omoye na hwe a na nyi ewurade o ma be nti doctor no gi 2000 no me operation no first one it is second one esa akoye na say anyi na osa kwotwetwe na de ni nyina ene nti na ka 3000
was a deco, and me say, Meda Honomona, a kind of mini insurance, and so, as a kind of Dawson, and then the mea me frere, Madame Backwood and Hobos 3,000. Attitude, I'm a Honomo Kenya, Tinaka 3,000, come at the doctor, and 1 year KBA, whatever church, and Adiano na. Sabia would no become poor, or Mounty, a drone so Tramamia, Metonomo, TGs be 70 cities. Miss Wibefiano, Scabian Winty. My now, I say, machine ano 5,000 or Jitum say, Obitia bet, Utia 3,000, not 3 be our semi Cumiam Sano, the Cumiam Sano so or Moje 76, Mia Metomin no be into 3 days be a mequa, who are 3,000 and course or the mamma de comma. Doctor no na bia ono na betwetwe na de no na bibi science o one was anyway e bia 3 million na me de akọ hospital ni sa akọpem say 3,000 me de asenti ya no frame say scanner de ma me na 3,000 na me say o da bia no de Sompa FM 3 days bia me kọ ekumia me nsa no se me ka se me tan no ma me nsa na ye kana beba no aso na busa kwa na makoji a me de atua honum bia metime ede abafia me kokomia mensa no enti na masoma me de badan sofo ti ofre no ne kasa ya o ka chan se ba bia me pebia me fanko why na ka say mashi wona no mashi wona no obefa wo koye adwuma no a o ma na fra efrem ya na fra na efrem no asa bre won se ntumi fanyo se ba bia pebia fa no ko me pebia me Ghana de e kwaso na mu oye o enyafo bodu ahyefo mu o duabo mpa Ghana o enti men so mini ma mini papa ade omo we omo nyina afiri mu ena satema me pra be da afiri abi jo mu fa lawyer atama ye oba menene tian so na ofa afiri nti minya sika me de be call doctor honomo amana atwetwe na de no enti ye window ye wo mu no me de lokinisi a na matwe na atwetwe dade en free wonsam ni nyina me na matwe egu we ya da atwetwe ye me de lokinisi a na de na ehye wa hu ehye pie aba besisi etete wa hu enti etete control an come the machine be so ma twetwe wa twetwe me an ma twetwe na because me ko isi a doctor na ka se bia me fa 3,000 mbla me so me ni 3,000 na me de ko Ghana mum ye nyina ya nhwede e kwaso wo Ghana no ena mo sa no esikafo ha ehiafo in the company no na machine wa kra driver no frɛ wo no na bude nipa na frɛ wo no wo se frɛ ne sɛ Yima na company car owner na frɛ ne Eric no no na wo se ma e ba ye sa no mo frɛ na what 2,000 buy or 2,000 buy na 5,000 utiano 2 million 1 million sa me de eye ho akone ba wo se eye 5,000 doctor but adwuma ne ye company a omo ye adwuma eye company but on say wono de Ghana for no ma to mo machine bi no ena wono ato ne de na o de ye adwuma na o de ye adwuma yo me pa cho producer yes wo mo friend no pese papa no ayampe a wo to no enya sem ke to mo friend lawyer ma yen they say one son no de dey is here eja na for we entimi di timi ya ni say entimi mo anti bia se mo no ma ne bia ma frefre me na fofo na obi obo no ma say bia ya do ba ma anti be for so na utimi di twi but me ko be ba no ena me say enche me kuru wo na aduro no so mi hu kula na we de kaka kula say hu o akoku ye kula because ade no wo ya na wo manage nti enunu so a ka bia ka meko kotua sika na doctor na twema na me say mintimi enkotua na mia metwetwe na de nti no ase pins na eno ase ko fa ka bi fergos be do anadwo no nti ene se ma mintimi ye mensa na hwe kra eya wo ya me ya nti wono so machine no free say me friend na o ka se bia mpe bia me fa nkono me friend na onfa empo na bia watimi aka se bia o bia me shede nyi mani se bia si ana se bia si ya nya lawyer wa humanis lawyer madam se atamensa
Yo, yenya lawyer Philip Atamensa ewa humane. So lawyer, good afternoon. Good afternoon, mama. They say they wada uruma wo boy yo nyame nhira wate. Wakati ya bebre basire nyame amigina nanimu no. Wo ma nkwatenten pa. Amen. Yeah, baby, the asema beda ye. O se am say company bi be friend say on koka o mo car ye di tu nsuo ibi. To mo koka ye no na mo ko se hwe area baby. Ena o soro ye adwuma na de o fom no em say mistakenly o koso machine tem set atete ne nsa ye ne ba gi 5000 ye say adwuma wura no de ba no ye de ye ne surgery no wo mu delay am de 2000 ba ye say ne nsa na pro ama ne nsa ne so atete na de ye de hihye mu kura wantimi enye sika anko yi mo no atwetwe na de ye no wo frɛ papa ne so akoma ne koye adwuma na wo se ba bi o pe bia on fa ne nko ti wada woroma emra ne kasai. Samo okay. Said the Wukai, no, Brandy, the Ejuma Ghana. And I say, Ufa be a Juma. A decline, oh, there, a chief way team in better breaking the dam, better make a can send be the dream, better make can that will be a better. Yeah, tipa. A decline, and never be a while. I can't do away with the money panel. Be a put and maybe I say born home by and brand show Kitty say I was so this mamma it's my phone in it is a one farm or more. There's a BBC and no be who touch my woody for a demon to so I was so far a my form we are capable. Oh, say a castle be capable. Say be a capable and as a professional. Nimpana is mistaking the Okoso machine team in Panansano. Ordinarily, Nimpana a professional. A new quantity to me any Jumata. Correct. I did say Nimpana a professional son, that's all the mistake a bar. What the crown Nimpana Busua, oh, ye Jumama wa. I can be a babiano on the sofa. I'm not less offer. Say, young fan say, Nimpana, a Juma in Nukran, a piano crampona. It will be a friend vicarious liability. Let us say, a Juma, Nimpa or Muye Juma Mau, one or Muye Juma Mau. Aha, and the Juma Rano or Chinu Fuma, and ye da. If we say big kind, and then I say, Jumano, you say Juman said, dear, a CCT. I was so didn't never be a candy be more. The Saka Diana Kahuan, Kabia, Obi Prampo, and Kabia on Prasa. And now I saw fact capable that and they ain't gonna do my for. Machine, you be sending Panacrampa is your own school. Only who you be a fan napa. It's your ordinary no. Because say Jumaru and I am negligent. So I could fight Nipasa. So for professional, one yes, I mistake, my impanence and quality. So Nindia Yamana. On friend in Panon can cool. If you say cases we know, say quarter, there will be a friend of punitive damages. Just a cocos biblia, limpa and found cocord in Tiabanza, a bem mount. Say, be a charge will be 100,000 Ghana citizens. There you need to me and bear 500,000. So, she answered the bay, you my phone car for a bay or more, a bebo monkaya more, show who ye. It is only the Yamana, on kind of cool. You may run now, your friend and what did you attamono? Because apart from we know, Lensana channel, we didn't them know. What did them want to be, Harry? A yawa, what for the better one in the Gamano. A Juma, another door the Atlefy. I am going to me, my better calculating this Gamano, and they share in the future and so. Lost employment. Oh, it won't mean ye, it might be a number and sana ye, but calculating now. The Penna Babu kind will be young sama. Can cool and yes, I could do it more for anymore. And a very cassia. It is so tea, I'm himself, ye, a cassia bar. Or liable. Into only non can cool as I could pin more court and yes, I did. And yes, I did a lawyer, so where the fun case, Wabedi and Munia coaches, Saman Sunyama Blanty. Media more anytime they are more friendly, I made any problem. Because a more ya, Sablantia or young will say, Nemamia will nip papa. Now want to mean Yajuma. Na, ya frewa na diatem, baby or baby, I'm fanco.
Oh, many problem. Maybe mammy no mamu. And he said, more person ye inquired me or Yate. Ya baba. Ye we ya sorry about. I am quiet and never faso. Na okay. Yeah, that's it. Ye me be ye dofu bi I send message Jennifer Riley's cuisine. Was it what drone ye say? Person to drone ma prescription no everywhere. 3 days be 70 cedi Jennifer. And ye send the bray. Na prescription the otie the same krano. Ti se obeto amane dia send momo no mai. Production line no na so no say I say production line no. Ti 051 126 62 I be je obetimi dia to ezo ana. Mama ye hunu oso person to duro. Wa send message so person to duro. O de free production line Jennifer free 0541 126 626. Na de aye ne de asem we no eye lawyer compensation de sika de nyame nti obenya bi moma mi ni dwamra na ma bedwafo no mumrem wate. Hey oh my Ghana hey yo enya fo asem amabo nyasam ketwa yo me pachao manimu yi ayefe papa atoso nene ata me amate na ta kakra ene be ye Jesus lina fo ni mienu ata kakra na ayo kakra adwuma no efe ata me boa we de me nwuna wayade eno mu mienu nyina we yi brush na we ye ne ntafo mienu ne siesie manim Jesus lina fo mienu no mo aka nu se Jesus ye di ye abrofodi we wiase o enti u pese enkrai be ye wanim ye ma wa abronsan a ene sompa edi anu hwei yesro maigam be ne kama na wode amount na we ye adwuma akwanya obi di abase wo mo pe marketing consultants, training managers, distributors, marketing managers, supervisors, human resource for secretaries, any sales agents. Na wasi we no ebeboa papa sanse sikane ye obema unwana mo so ye bonuses bebre na won so watimi e de abo bra na wose salary no every 700 ekopem 2000 enfie ne edu nwotwe kopem aduonum abodi krata a wo pen ye degree diploma SHS and JHS na chese we di mu omre pa ya wo betimi na wo si wo betimi akọ wo maso ye nso e wo kumase edweso o memu nyina nso o ye adwuma no a wo betimi aboa wo wo ma homa wo de beja ye no 0530 770 078 and 0530 743 232 na woni wonkasa eye mizo drink abarativo ena eye miza na abarativo ni the Italian herbs no ne enom ne de aya etsia numu kwasem na wonum bia em wonum daho ma utumi didi na ma free vows nso timu amoyale aye mutimu no we ebeboa wo pa emro imam benom pope benom asofo benom 0246 270221 and 0558 106 348 Zpay eye kwanfofra aba ye fa so di sika krade emane ekoma obie obra yente o hye kra wodi a obeya ne se obe dial star 270 hash o press 1 no waje wo ho ensem no ID card ne number no eno ano no Zpay wobra wo send sika no de obe dial star 270 hash option 2 wodi call ya ne a 10 cedis na dia to credit ebi no mo tete wo no we die o si odibi account Zpay yankwa ne boy emrane se GED Amuzu Herbal Clinic o tafunhia so Dr. Amuzu no aye me matedu ya ho adwuma manager abasubodi nti ya mana kwanya se ma so ye wo haw ti won hwe yen e ma yakosu akuma de nsuo firi mu ba de mu keka yen de pampan gina mu de elastic yedu suo ni nyina be ma wakosu akuma na moa nananom
so oba tumi kwa wo so e ma nipa mu atumi firi na se ba na wie na na se ni nye ho na tumi mo ade a na kire se duro wo ho ya wase no se de aba ya koduro bia no e betumi aka atwom na be ma ba wo ho a eni age eno ane amuzu v v powder udi begu kokom esohiem anaseti na de v herbal cream na fefa v herbal powder ne de eno de ma atenka no kosoro na oba ne be ma ne tumi hia ma mubu mu pa e ma ni je be fie yen ton bi wo ba bia age se ya so ye nko a 024 77 767 43 0247 776 743 bebia yebetimi di bia brel abe mami okunini oba kokrodu for oba ya santoa edro ne de beka wo nanso se hu bi de akira ya na ne kona koye kona mami abe wo bawura mu no na hona mani so wosa yade ben sickle cell mojam yade prostate cancer low sperm candida syphilis gonorrhea hole in heart eduba ko pie korebu ekire yade koko brahim hawo ni nyina dayem kro sa fibroid na ye ya yamfase kanso ankawo maami abe nko a tano so patrapa kwantano so a freye ne 0243 345 392 and 0506 460 208 abrochirefo odi bi be mane mo kama Traders Farm Enterprise any traders chako pada be dwama so yellow black and yellow one madro bi ama na broso overdose u ba be wu a fabigu nsuom nom sestrade agira wo mojanim cholesterol fabigu nsuom na nom na me pa stomach ulcer ya mukro oje wo anye no fabigu nsuom na nom wo fra yekutu a wutumi ntano fabigu nsuom na nom one mo senya hangover fabigu nsuom na nom wo halitosis en mupampan fabigu nsuom na nom fabigu paste ne so afetwi usen wanum be yehwam afi usen so apai se adechensroma ye pa chew ye de eye 120 milligrams in tia dose ubenya bi of Freddie Mens apidan Colinac misty any bia ye tonlo freyen 0243 943 413 universal enti pa mu adwuma enompe pa mu adwuma yeni sesofo se ye kan homa eni nkegu ye betu so betumi de akira na ntwe edu nsom universal yeni aidu obi nya bi da afidie na atwi hu fi nyina gu nsuo ma wo hwe afidie na atwa oyam ne ma nyina gu afidie so a wo hwe eye universal adwuma efo na nimu ti o ma me ntina wonwu na yade wo wo aduro nso wo ho ipachew fa wani kire mu watonsu S-line ye ben bo nsuo mu ho a na ko hunu doctor yam kro typhoid ni nyina da yesa 0556 244 102 and 0200 158 272 Tabita Kume Tabita osi ukua da bia we yesi ho a ye ehwehwemu ama prostrate ene diabetes uju so ntentem kokete so a waju nso saa penti rubber ma amowa sole udua so nipadua na twontwom kidiri mu yade infertility oba wo mu hawo utadua mu hyehyw usisi atofa nyina da Tabita Kume obesa o ma heba treatment na massage papa bi obey mu jam hwehwemu ama wo a results ni accurate you so follow alignment kuma se you takwa de any sunyan for 0202 347 647 kanisa edudada ene wote doctor wachire mu se moja no ya chemu miensa obi anu dwumedi a wodi ti blood circulation hu hawo yemfa nko gonorrhea syphilis candida chlamydia ni nuanu nyina ye kana ho no eye kanisa titi edria me pacho obenya bi Colinac misty apidank danheba o maimu ibia baseline shops ahodo ni nyina ubenya bi ona headquarters Techima Kenten taxi rank eho ni butu 0247 887 436 and 0202 990 943 na eni yene emo enkomo me pa uchewo ebusuafo 21st clinic say we are the sciatica experts utu asinti na etwe osaman oje ho anye a
fa ni nyina kodan wonum na yenhye ne kama pa enso so emfa emmount bibia nkonkan ehwa overseas ye ben Alpha Radio Techiman GN Bank Techiman Sunya Road and Danum eho ena yebutu na ewonso edie no Mizo abarativo no ye kan ho asem no manager Daniel 21st clinic ehwa overseas began supermarket sister sewa abawa post office anomanji Mama Esther Dumni Asumje Junction after Baptist University PNC Ventures anomanji taxi station yani charity hospital junction den Michelle Nasachi Enterprise Safwa Binchi yani VIP car park den Michelle busia form frey 0246 270 221 oyema sewa oyeni yemo abrantie no voice no kakrama yentie ye pese ne kasa no aye ready a why na ebebo amaye Sompa FM momoi na yentie afternoon. Master, let's say. Master, good afternoon. Hello. Yeah, Master, good afternoon. Afternoon. Master, let's say. You are the Patrons. You are the Meway. Master, if every minister, because I feel some party is some FM, Master. Already the national other dying. Menka Asindia already some patcher. But I say, Menka Asindia already. And the patcher production line, and I'm afraid I found to radio. So I said now I'll come and I hear the sound once and what I don't know. And one no. On kasa radio so and wakate phone no enya we on kasa radio so ayem for so no lawyer Philip Atamensa enso to nkrade a wo be kasa court to them tie so man no makwan se wo fa obi di ko ya adwuma na wa fidie tetene nsa na ne nsa pro na wo ka kire ye se wo dia won kasa eti yen ka wasem wo ba bia wo pe bia on fa nko na Ghana mra ne se fa hudia ye wo ha oyima sewa ohini mi dase ohini ye nua ba me na semi ya reho ye pa sanse wo hwena onyini nuru ba bia sese okohia nkwanhia kese a eti sei pa nso de wonsa eti se wani no ana bibia obekọ obeba o nsa kuriya enunti ye nua ba ma wo ye adwuma wura yenim se woni yankasa de na ensoso wo te baabi tie na se onwumafo e bi tie sanse mohu abranti yesre wa wadawroma ye producer e chiawo wo se yehu adom ho ye yehu ana wo de ne di kan ne kire se wo no wo de wadwuma na wo ye no se wo suro nyame e de se ne wo bo yehu wadi ne de a sebe wadwuma nye de bia akra na wo kwa wunya mfaso enti se wo bia beye adwuma wadwuma abeye adwuma ama wo sebe ne se bibia to no a yehu ana wo bo ni din nti pesika na fama brantie yi na brantie yi hwe ne yare ma ne wonto no ne ma ne bi mfa entu akira wo de bebo ne bra na waye wadwene se bia wafa ho adi a adwuma machine kase na kuta wo no se wo fa oba di fori a wonya asema di fori ebi ana wamfa wonwani na bia afidie na emu kra ne ho betechema enti sabrantie na baya ha fa wo telephone ne ne nkasa ne pe sabi nyansa sembi ka kire yen afa enso mrantie amasisi so mumu bebre ne nyankwanhia sa akwan yi bi so ebinim kura ne yerenom da ho ne afa telephone atfre wo ma na juda asuom ne o ma sole ne adi amerika ye mompa ye bia ne ye sikwan so bebre ne ko edi nkwanhia edi befie me baby emre bi sunwan kwai ne obi afre na juda asuom ne otuka na Coca-Cola ka bia be pia no kokku ne kwa sa
de ne koso bebre enti mo so mprimpe sika mo so mama ni mmiri sika bebre na ya na ni da owu afa se ye frɛ mo se mo meye adwuma munya abotre enhwe wiemu mompa ya ansa na motutututu mo nan oyini ni medase mam se wa adwuma no an waye no Auntie Mary yo oyini medase Yesu na no akwa bi ko Yesu nche o se kire ye mpaibo na mu ho na no o ka asem bi sa asem o se emfa ye nkɔ nsohwem na yi ye mfiri musuom adechie mu nsem mikope bibia bedi na aba ne saa se de yehuni na me de enya ba pe yasem kra na me ka na em se se de ofa abrantie nka ofa no de na be peska na eja akoye de other way enso hwe kese na eba ma papa yi nti papa eja se sans paye no sa boy sa wa mo enya aba nso hwe wo wiase enya aba menyi ni kra so ye adwuma kra koduru ba bia nso aba eba dia ato emu asedie bia e wo sa wo ye no ye na adia ba kwa mewira aho meti ha ma mewira aho pa ye hospitals ye hospitals no na papa unso enfomso kakra wonni insurance mpo wo kasa wonni insurance se ebasa hospital no kra be favor kakra enye yie enti bibi sa ba yesram ya munyai mini adaje no na mo fa mo hunche na Ghana card eba ye ni free nso na kohwe price and crofo etua ede ye Ghana card afa no mo hu se ehu ehia ba yesra ye hospitals ne se aba ye tuoyi so ho ye ni chese mo mafie mema ye duane ni o enka sa government places ne de onyani wa bidru wa mwadawroma fasika beto wa ansa ne yahwew no in fact kuma hiafo wo man mu enka on mic say it say ye accident say mprahi na esi ohun baako ntinka basa ka wo say me expect say hospital no betimi I'm my first aid chese be boa ma nipa na ye free se sika bebo se sika mo because ye nyina ye oman ne dia oman bibia ye nyina dia na nipa ne ba no oni bia na chese oda ho ewu so obi di sika beba so onfa ma ye se je Saudi aba na brand ensa pro oman bo na ne nsa pro enti ye sra oman Ghana ye sra ban no say ye put two things in place our those hospitals no se bibisa eba sa omunti minyina mu emmoka ba ne mmoka na on share people like this na emma omunso enya baby pa enyina ewa oman ni mu me da se ma si me don katie na ba ate we am de bebro me ton katie otechi my bro me do fu ma si wa ma ampa na ye Monday omo off me ma okay Matias ochina po kwa bena ya menye nkoma no so baby pa chew menti ho kese I mean nantwitwa judge me da se na abranti wodi amia wodi amia pa ensa esese wona wi kase kwa wo wuyi no na wa wotwetwe na wuyi no me hu se bia no we na se awose na ho kra fenfem awose achew abranti esanu oyade na eso ba bia papa ne hye bia no ese wo ba ebetun do se afani tu the case no because judge woni bibi se ka Ghana ni driver so the car pa be bonipa fa bo bi dan car woni be bonipa ana machine e be pre nipa o de machine mu buda no because the auto cement to anwea na for machine o si no plasta no ano no na kobrane ye di bonisa yes enti sa papa no mi ro findin man no Eric no man interesting try to so ya nya adwuma sa o so mfa ne ho de be mfa nko so o ka so mfa ne ho a e be ma ni nsem obu because enamo so ana adwuma no wonim ho bi ana be fa no sa kola bi sa mi ntwa no tema ye fia pokua vim lady YouTube ono yes a story no okoye company work bi sa o tema ena ne em sa ne nse twa ye
ɛna no so company di rough ye be wen ye hwene na omu tabiri asem na lawyer fo bi a ye tiri mo omle so asem ni Mrs. Ka ya jama boy no wono so ye janka te sese ya ye na de artificial de na ye se function sam ye se yan fa question wo Germany nti de ko Germany ana ka hu experience ana ka certificate na so na meche no wo experience na certificate na aka sabre aka go bi Germany o se ukopɛ passport akopɛ visa asa kopɛ hotel obeda adwene obedie ne ntade obɛhyɛ ansa no wasa miniska na bibini etu adwen pa wo ne enti de make na video say se papa ne nim na si wamfa sika amebo brantie yi anhwɛ na yeso de mama lawyer na yen bibi se de akire adi a ye fun tinta no ene ye kwa ye pɛ so oni edi na obedi ka okoto a ale koto ni koto sene ana nim kasa sene ye nyina ba be kyensemu ye nyina ye ba be kyensemu so bi akoyi wadwuma na ne satiti se na ye oba na se wo de mfa ho ba bi opa bi amfa nko ye oba edi ka be tenase so on na de bi ye kase ye hiafo ana ye sori a ye twifa ye bo na se kaskani bi ba ana obaye wadwuma akasa amre ika odiska ana fie ba chawo enti mumma dwumponi ma yetirim adwumayefo mpanifo mumma hyebi ma yetirim yede nkrofo ye adwuma na yesi wo mu skabosum ne beso a ne ati we beso a yesiskani ho enye bebre enti ma adwumayefo bre enti besre se abrantie no se ye wura na ma mehwe na ba bia yesi be fura abrantie edina ko edimnase yengo computer so adwade emra na afi ye ma frefo kwan na emu oya Ghana ha wo medi wo ya paa na memre mu sa wo fa wo a enye Tabita clinic na wo kɔ me de heba de me nkɔ mu ya kwa abre wo bɛkwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sem so kɔ fam o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyima na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke kra se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wonhia ntemgyinafo biara wo zipe so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pick up token zipe mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo zipe agent a eben wo netua entity kitwe bi pe yiwusika abie biara wope a ohaw biara nimu se wope MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika yen ho no nya wope na yeye bank for bepon na Zpay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu nemum kai se nsise kakra wo ho ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdefo ene wo de be miemia kakran kosisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana make am for dia mawo yefun yade de eye munketu akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokɔ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic
Ghana fraying. It was 0556 244 102 and now 0200 158 272. Universal Natural Clinic. Yaminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Ebusuya ya maye ho akwaba. Basrefo Trinity. Na wotwe wiye ni adaje ye bra. Mr. Mahmoud and Samson Mahmoud afirimu ya kura ne chi ne yere ene ye maame Elizabeth Mahmoud aso panyini nti ye nyina ye mo abusuan na presby aso dan ho na ye nkoboa na ye nkura ne chi kura sabre obetimi aba homa ne so Jennifer wosi bra ne fa prescription mra de ono obi onam ha ogina ha nkura prescription form e de kwataduru to obeboa na first cano to ayini so ne won fa nkoto wa mesrew na prescription form de nkura na ha ono wato ono prescription. Hello Pacho din baby akasefri me kasefri Christina Boyam yo waja enkwe so emamo how ya joso so mama munye duma so mama ya da wana na pampi na maya me shiramo odu ha mo di bua me so koka mesra no odu ha da sre ora na what he said me kapa no what from no what you have boy in then the way to the big I have a na menim say ye ma me of ma me claim and I work up big Sompa Nkomo after the ma election that's it too no big so the from the of ma me of ma and then you be na so event na be profile on also your forget not my dear they look at here Sompa Nkomo so you Yan so yeda wase papa. Hello. Hello. Biro fudini baby akasefri. Pacho Sompa Sili. Anio. Ma, Pacho, good afternoon. Afternoon. Hello, ma. Yete unka kasawa menti unwo TV ne Sompacho. Ma Pacho, Sompa Nkomo. Ebola. Allah wallahi. Jai. Shere me tushi. Ma, you get me so much. I need to program no pa. Me pa Sompa. I was Sompa. Me so much. To me dey ntia. Nyame kam hu nyina. Oh, yes, you da pass maji atumu. Ye mami Becky. E won cry 21st clinic. Ma Becky. Ewie. Hello. Eradi adumodin baby akase free. Amedimidini baby akase free na deshi. Yo. Dami oba funa me no ka ti say ablaje ni insurance. Enti o insurance na ya ni bi. Me ebi ke na insurance ko fanachi. Insurance no. Emu ka ja nfa na fa twa ni bi ka. Ni insurance to ko nti. Ampa insurance no. Emu trust you say insurance, you no give any insurance to come on. It is a more insurance na me bi atu. Ne ebi atu. O pa ebi am ni make me about me ga bechi. Insurance so ka dey insurance ma. Ele se eneduma. Ebi atu. Yo. Hello. Hello. Udini baby akase free. Hello Becky. Danka yirim danka ba wallahi. Ya wallahi. Ya senda. Yeah. Tomorrow. Now me kase on say me hospital on nti na me say me to aduro mi hu aduro na me to e de abre no e na say ne nsa no so se kroni wuya 3 days bi an koye dressing no be kwa ya ama no e kroni de wude mu ne tutu no Jennifer I tell you nya antibiotics ni painkillers be ma ne ya no ejai yo nti me ni my production line no so make it back to me nti di any so a de meet na ya bo bia me ya bo an Yada say Jenny. Bye. Hello.
Mame. Yajo, di baby akasa free. Sompa Nkomo. Eye bola atiatom. Bola. Mano, brief. Amagwate. Yeah, that's it. Na mo hoye de. Awurade adom ya so de die wo de ache yen. Nyame ase. Ani to fa no we say wi ase no sabi. Ye hu no so amenya boafo wa ko ya pa. Enti sabi o free say ni fa no de ni ye adwuma na. O ti aye ni ka boy wu o le bi a wo ti ta ku bi a. Enti ka mai be ti aye ni sa. Oh, and yes, yeah, if I am saying we can all the same year from who are found. I was young in the Kakra. The said the end of my mammy who was your mutual from your mobile, Kakra, to be taken over here. That's a set of it from a Juma. What a crowd of what is the one. I can say, who is him to go to your far. Yeah, we did not remember. What year Diabon Pagana, the way Pabani and Wakobodia. Hello. 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 Udin baby akase free. Me va chegar ni Selina, me va free tanto. Yankwe. Me va chegar. Hello. Selina, umwa me why? Hello, yemfa de chat on so. So wa he wo jare. Yo, hello. Hello. 2. Hello. Hello. Jodi baby akase free. Hello. Me bacha good afternoon. Afternoon yankwa why? Hello. Abusia de ofreju made ani nyina si. Papa, yehwe uba so enkase oba na se be ma yeja akwan. So yela wo. Wo kwa no fa koma no. Yes we gina boje se no so ase unsa yo ya so wo ba ko wontem ho. Fa koma wa fi. Se wo hini ni se fa bre no. Nyame hirawo. Na ye kofra lawyer na ehun se de asem no ye be kwakoye no. Abusu abudi abia ba odi agudi emu sem no. Ebe to aso amade kosi moro ko nyina la. Ye firi mu mata poku akwaba hye ko otuo. Ni nyina wo mo de bremo se mo nkoso ada na muntie. O hini ni ama krancha da of mami premier ni Sompa Nkomo de eye bola na de na ye de be me so yi. Odai court.